uJesu Kriste uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kriste uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela ubaba umfundisi, ngibingelela bobaba, ngibingelela bomama, ngibingelele ulusha, ngibingelele iSunday School. uJesu Kriste uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kriste uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngizobonga uNkulunkulu basalwane. Ngizombonga uNkulunkulu ekuseni namhlanje. uNkulunkulu amuhle kithi. Hey, angazi ngiqale bazalwane. Iveke ephelayo, iveke ephelayo le. Siqinyele mabone kodwa kwaqinywa kwamabasa kuphela. Ngahlangana nabo mina kwathi bebujama ivene emhlophe kunabantu nje futhi kade basebenza bafaka ipaving. Bese ivene laba basebenza besiphumile sokufuna something ngoba mabasa. Laba basebenza bese basitshela bathi lo muntu wevene lokade anifuni manje ubaba wathi manje uphi lo muntu wathi hayi ungene emzini la phambili kwamajini. Athi hayi lethi nyana umuntu ivene ihambi. Lethi nyana ngithi ngi-answered umshini amabona ke. Hawu mabona ngekho. Hawu phumele ngaphandle ngithi ngibuze kulabo basebenza. Bathi hayi nje kade khona nje kade sisebenzisa igrinder kade khona kwenzakalani ngamabona. Hayi sibuyele sithi hayi amthwelo uqinywe istrata sethu kuphela. Siqinyiwe istrata sethu. Okay, late ngabo 5 ngehle ngigehlele enzansi. Ngebhek. Emzini osekhona ngibuza ngithi mama band nina mabona athi akhona kodwa nami ngiwabona estradeni akhona ngithi hayibo kwenzeka kanjani ukuthi thina istrata sethu sicima mabona. Okay, ayishiye. Kuvele umakhelwane wami bathi ngamabhena. Athi mama bathi amabone acinywa babantu laba basebenza ngapha kwakho. Bahlaba ikhebulu. Nabahlaba ikhebulu mose ikhebulu bezocimela thina kuphela hayi istrata sonke. Hayi ke athi manje nireportile na. Thina sireporta ngamafoni wethu afile anginalu asina amafoni akasebenzi. Okay, shiye kanjalo. And then kuye bese ebusuku silale. Ebusuku nasilele amtho kade ngabo 210. No, kade ngabo 29. Angiyabanda phela ngiya elingubeni. Ngabo 29 nasina ukuthi usikokotele umfana esihlala naye lapha. Athi izinto lezo ke ziyatuka ngapha kuphela kwenza njani ungaduki lapha. Hakutuki njani. Hayi baba siyubaba thi izane light ke sokuhlola memaskini kuyime switch. Hambe sokuhlola. Nas-light bakhona amadoda lapha ngaphandle. Idethe nasivele sekujana nedanger nalapha kulayitwa khona. Babiza ubaba aye kibo. Bathi yabona lomzo le idanger le yakwakho. Iyo the cost problem. Iyesicimela. Hawu baba ngeni icimela kade sinomntu wakwamasipala la umuntu wakwamasipala ostikele uthe le yakwakho lingatiko ingalingi tiko. Hawu umuntu wakwamasipala ngafika lapha atikele nina iproblem ikhona ningangibizi mina. Wathi hayi uhambile zange ayike baba bathi ayike wena kusozabonana amthobe bacabanga ukuthi asikhoki of kanjani angizwisisi nami. Ayike kuseni sivukele kwamasipala sivukela kwamasipala sifike sichaze indaba yethu bakwamasipala beza bazofika nabaqeda ukutika bakwamasipala bebayisoldele leyanto le bathi akekho umuntu ozoba asacima umuntu la bathi baba abantu laba balwa na kanti qabe kuqale ngenye isitore ukuthi sathi Mary asikhambi kweMary wabo sikhamba sithi se eMary lo osayidela thina nabo thina saweqa from way back
saweqa sakha yethu ilayini njengamanje sesenza futhi kanye ilayini sekuzinzintini eziyi-3 manje intombazana khona ikokode itshele laba bangibize ngiphumele ngaphandle yeki kuye athi yabona le nto eniyenzako illegal angizehlisa ngithi hayi ngizabastopha-ke laba bantu bastope and then kutho ukuthi sizobona thina ukuthi senza kanjani ukuthi siyisolve le nto ngoba asikho ngejarheni kodwa siyiyeke ngaleyo ndlela bayana beze bakwamasipala bathi balwa nawe laba abantu ikomi ilwa nawe and asazi ukuthi bangisana so sesiyisolda-ke le nto angeke uyabona uNkulunkulu usivezele abesingazi ukuthi sihlala namanani futhi always omunye umntwana ngehistory wangitshela ukuthi nina anisiba abantu bala asima-Afrika thina wathi nina anisiba abantu bala futhi ngazibuza ngathi ukuthi umntwana lo musi uyithatha ngaphakathi endlini angeke azisukela athi thina sisiba abantu bala athi asinazi asanisiba abantu bala ndani since walokho ukuthi njengamanje kunenyofonyofo esitradeni kodwa nje ubonga umkhosi wakuvuluko la usitshengisa ukuthi nihlala nabantu abanjani uJesu Kristu inkosi.